Eto na. Dala-dala na ni Tatang. Ay, dala-dala na ni Brel yung akin. Oh. Ano? Ayan. Kukunin na natin yan bukas. Diba? Ano yung 2 kalahating oras nating paghintay. Diyan ka. Yan. Good morning. Good morning. Let's go. It's a sunny day. It's a sunny day daw. It's a sunny day. Basta mo na. Good morning. Let's go. Kunin na natin yung passport natin. Nasa Willow Park. Nade. Eh, bisa. Yan. Yan. Oh, yung mga gustong bumili ng unit. Let's go. Yan, diba? Paglabas mo ng bahay mo, dun sa Shoppers yun, dad. Save on na mo. Kahit konti lang dyan eh. Minsan kasi konti lang yung mabibili sa IGA. Bibili lang. Yan o, may paano na yan. May palabas na siya. Dati wala man siya sa labas, no, di? Wala mo kaya katamo mo yung makanyang klaseng tayo. Pagkapela, may papag-istorya lang. Social mo pag social lang dito kasi at saka yung mga nagmamarites naman dito, yung mga ano na, yung mga senior na. Pero kaya katamo. Kasi wala na silang trabaho. Let's go. No kanya munta. Magday pa mong intibata. Passport. Kukunin na yung passport namin. Passport everywhere. Morning. Step. Dog. Bili tayong logo. Sino ba? Kaya ba? Kuya. Bilis. Diyan mo kayong lalakad. Diretso mo. Diretso mo. Ulit mo kulmakad. Oh. Diretso mo. Diretso mo. Oo. Diretso mo lakad. Diretso ka lumakad. Diretso mo. Anak mo may takid. Oo. Wow! Kaya lambat niya. Ayan, no? Pota ka lumakad. Plus 10,000 bonus points just for seniors. Restrictions apply. See cashier for details. Morning. Somebody? Oh yeah. Oh my goodness. Daddy. Yeah. Aray, first ko. Wala akong ID. Itang ID mo na. Ano yung driver's license mo? Ate kung kaya kita to valid ID. Tayo na. Tayo ka. Tayo ka. Yeah, my husband. And, Okay, yeah, but yeah. I forgot my person. Yeah, I think it's probably like Tatang. 2 letters. So Nga pala yung church there. Hi, be. Ang wallet mo. Muling balo kung matumbang kailangan guys. Okay. Alibalo ko chicken wallet ko eh. Parang hindi ako kepal. No, niya yung wallet ko eh.
signatures for each one. Okay. One's in your name, one's in his name. Okay, so your signature first. Ikaw, Dad. His first. I'm gonna go Ikaw, quick. Dad. Okay. Ikaw. Yeah. Just Yours. like my... Yours. Yeah, Signature. your finger like it says Oh. there, yeah. Just like it says there. Pirma. Yan, mine. Alright. Oh yeah. I didn't read this. Ah, I itong didn't notice finger it. use Yeah, only. please use only. Ay, first And time mo eh. Yeah. Let's go, Brielle. Ay, nandito. 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 Pagkano? Na? Pagkano? Passport to. Tara na. Be, dami oh. Let's go. Tara. Tara na. Maglakad ka magsalese. Tara, lahat ka magsalese. Sasalta mong fruits. Mataking kay. Save us. Let's go. Let's go. Tara, kiss mo bagyan. Mga checkout. Self-checkout. Halos lahat ngayon may self-checkout na. Lalo na nung nauso yung pandemya. Yung COVID. Thank you. Let's go. She's so cute na. Nalami mo ka rin sa tele, kita toy. Oo. Kita. She's so cute. Ano? Oo, malapas siya. Nalami mo ano, kanang toy. Ah. Nalami mo ano, nalami mo. Ano? Huwag kita katabi ako. Ay, na kanino? Ano ka toy? Ah. Alam mo man. Pasabi ano lahat at Oo. toys. Ah, Nalami mo ano. let's go, nak. Tara na, salita mo. Salita mo fruits. Yes. We got it. Oh, bisa mo. Yan. Pamasahin na lang ang kulang. Tara, miss. Huwag yung pagkawang. Loto, baka naman. Etapa mo, tinaya, daddy. Gamay. Dito tingawang. Let's go. Pagkano? Chiquita. Double check talo. Sabay tayo. Double check talo. Gusto tamo lagyo. Tapos tayo. Ang bilis lang, oh. Ne? Saktong 2 weeks lang siya. Bang. Makuha na natin. Diba? Pa? Matagal lang talaga yung ano, yung pagpila. Taxi. Tapa? Yes po. Yes po. Kahit saan yun. Kaya yung iba nga daw nag-overnight pa eh, di. Yan yung mami oh. Sa pila? Pinalan. Saan? Tinik may maltang. Sus Mariana. Dana. Pilo ko. No ka papunta pa uli. Ali, kulang kaya pancake. Sus Mariana? Lulub Kenny, delulub Kenny. Eh? Sus, maling-mali ka talaga. Kaya di kasaga ng una, anong gawang mo na? Wapen, eh? It's 50 million, mga kapakners. 50 million. Kaya tamo. Wala tayong panaya pa mo. Hindi ka panaya, Candy? Ayan, sana tayo. 50 million, no?
Malay nyo, kahit madalang lang tayo tumaya, di ba? Fruits mo dalawang mami, di ba? Yeah, fruits lang. Di ba? Banta, makapanta mo din. Yeah. Yan, eh, may mga coupon, naglipa na. So sweet daw si Brielle. Na? $4. Okay lang, meron ka ng sili, oh. $4. $4 na. Okay mo. Ayaw mo? Ayaw mo? Balang balik pirate eh. Na? Balang balik pirate. Bakit? Nilagay lang? Ano eh? 2, 4, 6, 8. Nakasil na nga siya eh. 2, 4. Then, nakalalaman. Yan. Lagay natin hindi pa eh. Pwede mo naman lagayan. Ito, dado. Marami natin. 2, 4, 6, 8, Nakalaman yan. 10, 12, 13. Ano yun, be? Balik na. 2, 4, 6, 8, 9 yan. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Hindi rin 13. Ano yun? Ano yun? Nakalya. Oh, ito niya pang buko. Bulaklak. Nadireta mo niyang kumete na la. Let's go. Flowers? Bisa ka bukado? Bisa ka? Okay. Daming flowers dyan. Daming flowers. Laro ka makanyang, be. Kuhat lang tayong dalawa. Opo. Mama, tayo dad, sagin. Let's go. Sabing galore siya. Ay, papunta mo sa kwan. Natin tayong pakwan na. Meron tayong pakwan doon. Isang malaki. Sabing galore daw siya. Ay, banana. Ay, pineapple ka. Pineapple tao. Dado. Dito. Ay, Dali, bye. Nectarine. Ay. Ay. Kaya? Pang Bay. picture. Apricot ba yan? Apricot. Alang apricot. Bigas. Peaches. Oh. Ay, lana larang peaches. Ha? Ay, pwede. Dali niya. Adwa. May guava, oh. Kiwi. Kumakong. Kiwi? Sa kiwi? Oh. Alang. Oh. Kiwi. Oo. Kapit na. Excuse me, tatang. Sabi niya. Nag-sneeze si tatang niya. Ay. Ay, excuse me, tatang. Ay. Bebe. Bell pepper, let's go. Wala. Excuse me, tatang. Ay, let's go na. Tara na. Malakwang ka, sige ka. Na? Let's go, let's go. Carrots. Sa atin tam carrots. Eh, niya kay daddy na yung manobra. Push. Wow. Sabing galore. Wala siyang pamangan eh. Sabing galore tam. Yogurt na. Ito, kangawa ng mga Liberty. Grape. Sakret. Liberty? Zero yun yun. Yes, yogurt. Tang may itong sanay tayo. Tang... Oy, koy siya ba ita? Yan, huwag kayo sing kayo na siya yan. Diba ita may itong nantengan na nasita? PCI yata ito yung tandakal. Kasi may hindi natangating kayo, mami, flavor. Pobre, men. Kumayang asin. Tara. Ay, bro.
Shopping siya. Behind you. Sama. Let's go. Lagi ni. Wala. Wala. Tara. Let's go. Asin. Wala asin. Tara. Sama. Sabun ni, sabun. Apa pa mga dog? Wala tayo naman dog. Wala tayo naman dog. Wala tayong dog. Tayo naman sana pa mga dog. Tara. Bisa mo. Bisa mo. Have it all. Whatever you do. Bebe, bisa mo. Tara na. Behind you. Whatever you do. Remind you. What dog? Daming dog? Precious dog. Awa, tara. Ano pa mga dog yan? Pamang dog. Tara. Oh, tara na. Let's go. Awa, daming dog. Dami. Cat. Awa, cat. Awa, cat. Cat nga naman yun dito. Cat, o tara na. Dog and cat. Bisa muna kating tawag yung kulot. Bisa mo ting tawag yung kulot. Exist na. Huli niya. Let's go. O tara na. Magbayad ka na. Bayad na. Let's go. Ano sabihan ko? Mama itana, pati kay tatang. O, tara na. Ayan na itatang. What's love? Sige na. Mama na. Tetera ka? Ito. Wait na. Wait na. Ayun po. You can go first. It had a broken Yeah. stem. No worries. They all have something. This one even has something. Thank you. Bumili siyang pamangan. Tingnan mo naman pag kilig-kilig siya para siyang ano, oh. Kita na, kita. Sakin na. Let's go. Baba. Sakay na. Bahay na si Brabren. Open natin. Open Of course. Kasi baka kailangan natin na scissor. Scissor. Yung scissor. Kanini. Kailangan natin ng scissor. Yan yung scissor. Scissor. Kailangan ng scissor. Yes! Open. Unahin natin yung kay Tatang. Tatang. Opo. Tatang. Mag-move ka na, baka masugat ka. Apo ka.
Po. Kami. Yan. Ano na tayo? Almost done. Yung hindi ko lang nagawa pa, yung mga sa freebies. Yung download yung apps. Yan. Dapat pala yung cutter na lang. Nagkatapin ako. Kaya niyapit ko. Kasi mama. Tada! Wow! Wow. Wow! It's a blue! Blue! Pew, pew, pew. Yay, pew. Yan na! Yan o. Ayan na! Yan yung kay mama. Tignan natin yung pangalan ni tatang kung tama. Canadian. Oh, Canadian na si tatang. Oh, si mama naman. Ay, konting mama. Good job, mama. Good job? Good job, mama? Oh. Thank you. Ay, okay, mama. Ha? Okay, mama. Ano po? Okay, mama. Ha? Okay, mama. Malago. Ay, mama. Of course. Ay, No wapo. bashing. Pogi tatang. Pogi tatang, pogi abunis, pogi apple. Pogi apo pelo. Mm. Malago apo. Malago. Ha? Pag babae malago, di ba? Ay, mama. Check your birthday, check your name, and what else? Hi, girl. That check yours there. Nanto kuya na. Kayo. Kaya yung mga kaya. Abay, pasay. Ayan na, yung kay mama. Wawawiw. Kunan. Pwede na lumipad. Kunan. Check ya pa kung stuyo. Mama, kunan. Mama, kunan. Mama. Canadian. Mama, kunan. Mama, kunan. Mama, kunan. Mama, kunan. Diba? Mama, kunan. Cheers! Yung namu. Verbal na mo. Mama, sa. Hi, verbal na mo masa. Okay, bago yung basan. Na? Ako. Verbal na mo mamasa. Ay, mama, sa mama. Susunod tayo. Ano? Yan ang mamasa. Kana mama. Ay, ako mamasa kene. Yan mamasa kene. Yung mama. Connection. Na. Connection. Ano? Connection. Ah, Canadian. Dadang! Connection! Canadian. Canadian. Tatang. Canadian. Ulit me. Tatang. Connection. Na? Dadang connection. Tatang Canadian. Tatang Canadian daw. Ito na. Kunan. Oh. Mamasa ka. Sabi niya siya daw magbabasa. Tapos binuksan niya, Tatang Canadian. Tatang Canadian. Tatang Canadian daw. Ito na. Oh. Mamasa ka. Sabi niya siya daw magbabasa. Ikaw mama yan. Langki mama. No! Langki ka mama. Ba? Hindi kang tatang ni. Oh. Nino ni. Tatang Oh, si imama yan. Langki yan mama. No! Leme yan kung imama. Ah! Sabi niya siya daw magbabasa. Tapos binuksan niya, Tatang Canadian. Na? Tatang Canadian. Ayan mama. Oh! Yan mama. Canadian daw. Ito na. Okay mama. Yan may ko mama. Mamasa ka. Sabi May niya siya ko daw mama. magbabasa. Tapos Yan binuksan mama. niya, Oh! Tatang Canadian. May ko mama. Tatang Canadian. Mama! 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 Ito na. May ko mama. Malagay yung mama. Mamasa ka. Sabi niya siya daw magbabasa. Tapos binuksan niya, Tatang Canadian. Na? Tatang Canadian. Tilengki. Puta, pira. Mebe. Itamil ako. Mamasa ka. Kunan na, kunan na, Salputan na mama. lang. Kunang kitang kaya ka rin. Nami. Kunang kitang kaya ka. Tatang Canadian. Tatang Canadian daw. Ano na.